ያለው እንጀራ ይሻግታል እንጂ ማንንም አይወስድብኝም አንቺ ተኝና እስቲ ማን እንደማይወስድብሽ እናያለን አየሽ ከሰራሽ ከጣርሽ ሁሌ ስትራመጂ ስትጓዥ እግዚአብሔርን አስቀድመሽ በመሰሪው ሁሉ እግዚአብሔርን ከጠራሽ እውነቴን ነው ምልሽ ያንቺ ነገሮች ሁሉ እንደ አበባ ይለመልማል እንጂ በፍጹም አይጠፋ ካለበለዛ እኔ አረብ ሀገር ሰርቻለሁ ኢትዮጵያ ያለውን ባሌን እተቻለሁ ማለት አይደለም ወንዶች ስማ አየን ዱጋድ በቹፊ ጀርኩኒ አከሰራ መናመንታቲ ጋለ ጉዳታኒ እርገ ጉዳታኒን ቦደትሞ አከሱመስሞ ሽንገራ ቢያ አረባ ዲምቴ ቢያ አረባ ዮዲምቱሞ ነሚ tokko አከሰራ መናመንታቲ ጉዳታዬ ዱጋድ በቹፊ እንደውም አከሰራ መናመንታቲ ጋፋ ጋለ ጉዳታኒ ቆርማኒን ባየታ ያ ባየቱ መሌ ንምኒ አኒ ኦርቶዶክሲ ፊንጀት ቶኮ ቁርባን እንተ ታግሊል እንተ ማን እንተ አከሰራ መና አመንታቲ ጋፋ ጉዳቴ ሴራ መና አመንታሰን ኤጉ ቀብዳ ሴራ መና አመንታ ዮኪን ኦፊቲነ መንቱ ታነን ኢምቤክቱ ታነን ገርማ ሴራ መና አመንታቲንዩ ጋይለ ሂራወቲን ዮራወተሞ ሴራ ሳኤኪ ያተው መሌ ጀርኩኒ አከሰራ መና አመንታቲቲ ቃሊ ጀች ሰገሌ ዋቃ ባራታኒ ነማ ቤካኒዳ ኦሶ ኢምቤካን ታኤ ኦኬ ገሮሞ ኢምቤኩ ሳለማኑ አቲ አባንክ የቄሲ ደጀት ኢንሲሞ ነማ አመንታቲ ነማ አመንታ ነማ አመንታቲ ነማ ደንዴቲ ቀቦድ ኦሶ ከን ኢምቤኔ ታኤ ኦኬ ኢምቤካን ገሮሞ ሳኖ ሶ ቤከኑ አብደት ዲም ያተው መሌ ነምኒ ኬኛሞ ጀሪኩን ወሉለን ነምኒ ድሩዩ ወሉል ገሮሞ ምጨዮተናን ጀባዱ ጎበዚ ታቴ ጀግናነሺ ወር ጀደኒን ኩን አማ ቦዳ ቀቤኝ አራ አቲ ቀብዱቱን ጀቹዳ ዱጋ ድበቹፍ ጅች ገራ ሴራ መና መንታቲን ጋይለ ጉዳቴ ራወቴ ካካቴ ማል ጅቴ ኢሳ ኬሰ ደበርቴ ጅሬኝ ከትዩ ዱጋ ድበቹፍ ጅሬኝ ጋሪ ሂንጅራቱ ጅሬኝ ኤብልፈማ ሂንጅራቱ ማልፍ ጀናን ኦፊ ኬቲፍ ዋን እንታኒ ኬሰ ሴንቴ ጀቹዳ ኢሳስቴ ኢሺስቴ ጋይለ ኬሰቲ መና አመንታ አቲን ጋይለ ጉዳተኒ ዋን ሂንታነ ራወቱን ጩቦ ጉዳዳ ከናፉዩ አከሲ ከናፉዩ ነምኒ ብራተሬ ዋን ከነራ በራቹ ቀብዱ ዋን ጋሪ ስንት ፈካቲን ቀበኝ ቀብዱ ኢዮ ብራ ፈከኛ ፍዳዳ ቀበኛ ጋለ ሚሊዮን የሚቀቀባ ቀበኛ እንጃ ቀበኛ ጉቱ ቀባ ጉቱ ጀናን ጉቱ ከናፉዩ ቀበኛ ሰን ሁንደ አቤ ገዲዴ በየጁ ከናፉ ስኒሲ ቀበኛ አሞፈ ዩ ቀርሽት ይወጀት ተነስ ውያታ ክትት አቡ ደንዲስ ሲገሌ ከናፉ ማልቹ በርባዲተኒ ኤርገ ወል ጉድስና ጀዳኒ ወል ብራዲ ማኒ ወለማኒ ኩን ወል ሸኪ ሂንቀቡ ጀቹዳ ዱራ ነማ ሻኪ ቶኮ ማሌደን ገራ ሴራ መና አመንታቲን ጉዳቴ አንሌስ ሸኩ አትሬና ሸኪኒ አንሬስና መና አትሬና አመኒ አንገዱማቲ አንሲ መሌ ኢሽን ኢሰመሌ ጀዳኒት ካንጋይላ ኬሰቲ መጫፍ ቅዱሲ ቃበታኒ ፎን ጎፍታ ፊ ዲገ ጎፍታ ፍዳታኒ ጀቹዳ ከናፉ ኢሳ ኬሰ ደበርቴ ራወቴ ኢሳ ኬሰ ደርበኒ ራወተኒ ጀርኩን ጋፋ ሚዲያ ረት ወልባሰኒ ሽነከለታቴ ኢሳ ለማኑዩ ስሪ ሚቲ ጀቹዳ ከናፉዩ ስሪን ጎን ወዶ ቲቲናዳን ኤገተታዬ እንስ አማ ሚዲያ ረት ባሱ እሺ ግን ቲኬቲ ዮኪን ማልዳ ካምባኤፍ ጀረኒ ኢሳ ቀበኝ ሰን አርገናን ኢሳ ካዱ በርባደቲ ጀረኒ ሶ ከነቲ ከናፉዩ ቀበኝ ፊጤሳ ሂንበድሲ ሂነርገምቲሲ ከናፉ ከናፍ ጀተኒ ቀርሽፍ ጀተኒ አባ መና ኬሰን ዮመዩ በቃ ቀርሽ ረት ወለሉ የሮባዬ ከናፉ ዱጋ ድበቹ ፊ ኢነመንቱ ታንን ዮኪን
ittiin heerumin yookiin dhiisi. Kana wanti jiru erga abbaa manaa fi haadha manaa taatanii wajjin jireenya keenya fooyyeffanna jettaniin boodatti wal shakuu yeroo ammaa kanatti immoo yaa'u rakkisaan ni jira. Gin ammas akka seera qabeessan waliin deemtan wayya. Garuu immoo namni biraa immoo maalirraa barata jara kanarraa maalirraa baratu jennee yaadna. Anna akkasii warreen harka cabacabdanii fi goobaziidha ati jagnaadha jedhin boochiste jettanis sen waan gootaniif takka illee hin qabdan. Kuni gorsa sii miti isheen gorsa akkanaa kun ishiidhaaf illee gaarii miti isinillee warri gorsitan gaarii miti cubbuutti galtu jechuudha. Maaliif jennaan ishii fi isatu wal beeka malee namni biraa wanti beeku tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu isaan gara ammallee taanan gaafa addaan ba'uu jedhan isaan garuma mana amantaa san dhaqanii addaan ba'u malee namni asii ati goobaziidha ati jagnaadha kun leenca kun maalii kenneefi akkasin ta'u. Namni amantaa hin qabne namni amantaa ortodoksii keessa hin jirre tu akkas jedhaan malee mijattii tanaan namni amantaa waa'ee ortodoksii waa'ee amantaa ofii beeku akkas hin jedhuuni jechuudha. Ati goobaziidha baga dhiiste jechuun no. Isaan nama gara seera mana amantaan akka ani gaa'ela normaalii gaafa godhatan ani gaa'ela yaadi yoo godhatan rakkoo hin qabu. Garuu immoo akka seera mana amantaatti godhattee gaafa miidiyaa irratti wal baastee akkanatti wal salphistu dhugaa dubbachuuf Waaqayyo isiniif hin dhiisu jechuudha. Waan akkanaa kana Waaqayyo dhiifama naaf haa godhu. Kanaafiyyuu isin cubbuu ammana hin jedhamne hojjettan. Nama kanarraa wanti nuyi barannu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf gaa'elatti seenuudhaan dura warri gaa'ela hin godhan gaa'elatti seenuudhaan dura hiriyaa gaa'elaa siif ta'u ilaalladhu durum. Akka seera mana amantaatittiin gaa'ela godhadha gaafa jettee jechuudha. Gaa'ela qabachuudhaan dura hiriyaan gaa'elaaf naa ta'u isheen naa taati moo naaf hin taatu jettanii sirriitti walitti amanamummaadhaan gaafa gaa'elatti galtan normaalii yaa kuni zim jedhee achii walitti dhufee dhugaa dubbachuuf haalli seerri mana amantaa itti nu barsiistu eegaa hin jiru jechuudha. Namni ortodoksii kan taate hundi keetiyyuu mataa keessaniin hin beektu. Garuu immoo kan seera mana amantaa eegaa jiru namoota muraasadha jechuudha. Gaa'ela gara seera mana amantaatiin godhattee kan seera mana amantaa eegaa hin jirre namoota meeqa jira kan salphataa jiru jechuudha. Kana osoo hin beekin gara seera mana hin dhaqin bakka akkuma biyya lafaatitti godhadhu gaa'ela kee cubbuu keessa of seesisin kunis cubbuu lama ofitti fidde jechuudha. Kanaafiyyuu hin dhaqin erga siin galle hin dhaqin gara mana amantaatiin gaa'ela hin godhatin hin gaggeeffatin wanti siin galle tokko keessa hin seenin. Hin beekne immoo baradhu dura gara seera mana amantaatiin nan godhadha gaafa jettee barumsa si barbaachisa akkoo barumsa kee sirriitti baradhuutoo gaafa barumsa san fixxee gara seera mana amantaatiin godhatta jechuudha. Yookaas deemtee waa hunda barta. Maalan baradha maal nu barsiisti maaltu jira jettee nama hin beekne abbootii gaafadhu. Kanaafiyyuu kan kanarraa hafee wanti isin miidiyaa irratti wal baaftanii warri isaan miidiyaa irratti wal baasanii wal salphisan bakka nama biraa qaanessu akka kun dhugaa dubbachuuf nama biraatu qaanaa jechuudha. Na akkasii turtii gaarii qabaadha.